Jam. Ayo bantu ngitung nih. Ya. Berapa itu? Ini 300, 400, 600. 10, 20, 30, 40. Ini jelek nih, ya. Ini jelek nih ya. Tahu sini ya. 60, 70, 80, 90, 100. Pegang tuh udah 100. Berapa jadinya? Ya. Ini 700. Ya. 100, 200. Ini jelek nih, jelek. Taruh sini ya. Taruh sini tuh. Tuh jadinya jadi juta jam 720.000. Ini jelek nih. Ya. Taruh situ sih ya. Ini duitnya jelek, kagak laku. Ya, duit mah biar kata jelek juga masih laku. Emang ayah. Sih. Iya. Ya, soalnya jelek.